KSA Bokajan District Committee pen Assam Rifle along Borengang Hoi ke pacilong tu nabang puapan Karchodam. Siardihun English High School along Lo Kacharlia Hem Kimi Kangpu. Land Owner Right Protection Committee tumpen Pirangki Amai Kangni. KAL Adap Abirta long peneli Sami Beauty Bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Kidam tang chiti ni phai phorni Borjan constituency ke parlo moi sokiling havar kanya be lakha hinia ronglong KSA Bokajan District Committee atuma humridam si robining ti Assam Rifle Nursing Assistant arpu kachipalong dun thegapot man ke do karbi poho pen karchodam pedo. KSA Bokajan District Committee amai phu Raju Ingleng lapen Dunmei Phu Sarmen Tiso Lapen Ari Sanghuatum Chitong Damlo Robining Tike Hemi Sipen Akleng Silo Asar Buramen Thoning Tilapen Asar Piamen Kareng Teronpi Ingtia Sangho Bang Soverengang Hoyalong STH Inghoi Isivet Bonta Alang Lika Chepaduk Piga Jok Labang Sorpu Chepalong Tunlo Lapen Karbiang Long Apan Nong Me Wan Pilo Kedam Tanga Chiklo Arkoi Ni Paing Kora Por Nisi Labang Sovereng Ang Hoyalong Joining Dunlo Lapen Chiklo John Troxy an Basic Training Silong Along Si Patanglo Robining Tipen Perangke Thinglo Nangkache Thandun Ke Kedam Tang Surihini Rakrener Kep Aningkan Pen Assam Rifle ARTC Center Dimapura Long Ningkan Pli Kitun Kedang Asai Klem Dun Bom Ahut Pensi Kethek Kachini Dun Ningke Hang Dun Lapen Hong Thom An Bor Idun Data PC Labang Song Hoi Chepalong Dunlo Lapen Ningke Hang Pen Bor Idun Lote Kichunun Eason Ave Puta Ove Kimia Tumapan Pachini Pon 2018 pen lo ni di tak army long mane Assam Rifle long RTC center sutubi ni hada kam chu klem dun bo ni hada 4.5 years lo hada kam chu klem dun bo me di hada ni kuli kan chi mate hanan kitun hai si chu klem dun cheng hai dak pen ni idea lang dun lo bang really do tame ko ning hang dun le he tame bor idun da long dun de det tinili 3 time try and see long dun le he bang ni first mane ki cheng hon bang ta running long field dun de idea with that ma hedi second time bang ta return long field dun de ti amar ni li mathalo sardum da nang have dun le he ada free course do free coaching hedi coaching nang than lo sar nang have dun lo karna nang kirap dun lo coaching long dun lo ni di class en lo da tuition te men dun lo da then idea long dun pen ni di tining bang on dun chula KSA Bokajan District Committee Hin Pen Non Ove Kimia Tumapan Kachuning Ripon Ke Apor Pano Hok Hera Raki Hormu Rimrera Alangli Ason Charlie Chipaduk Dun Asonte Mesenji Pusi Ningje Pon Dilai Pen Bijorong Pi Karbiang Long Life Patumi chiti phai trogarni adap por phai kebra chiti ma por malom Siardihun English High School along CSR project pen COR Railway Ministry pen kimponsi lak inkoira plira tokbor inkoira troksia tangka panong pen kimsi Dipu Baptist Church Senior Pastor Reverend Dr. Solomon Rong Pieri deng pen impuponlo Bangso Jai Megalong Kit Hekiding Atum Kachetong Dun Laki Ministry of Railway COR Director Chesong Bikram Singh Terang Amar Prayas Gosthi NGO Chairman MD Anwar Hussain Reverend Hilson Singnar PhD Engineer Morning Ki Phangchu Deacon Gobind Tisola Pen Penangan Man Peng Kedoatum Chetong Dun Siardihun English High School Principal Rajesh Kropen Lapuson Ministry of Railway COR Pen School Upon Nangkirapon Ki Ningaronglo Class Humni Barpi Barso Kachiti Upon Humni Water boring langawar side nang pipon lubuta crossang hupen than pachini pon alang tumakang din so pen on labang so classroom aku hini ni tum phanang pilo lasin ni tumo so marton tame ning rong pen labang so classroom en long po lapen aku part tame toilet tame mesen ni tum phanang pipen po tame ning rong lo ate ki bikreo so martum ke toilet ke ba kailo pen por kasik sak do tame non bangke da classroom attach long si do kolo positive head pen o smart tame mesen pen idang long pola
Amar Prayas Gosti NGO Chairman MD Anwar Hussain pen ke pachini bond ke lapusana warsai COR CRS project pen school building ki pipon ke Charlie aso martum ali long ponpo laben ke wang jilangar ni ta la anso se cherap chitu pon bom ji laben karbiang long along ke la so project ke deng cheng loputa pachini pontu কৰিলে আমি অতি আনন্দিত যে এই যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিলে ইয়াৰ পৰা বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব আমি ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ প্ৰয়াস গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি আমি দৃষ্টি ৰাখিম আৰু অন্যান্য ধৰণে সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা ৰাখিম দিলাই পেন বিজয় ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Patumi chitini phai phorni silonijan lems IB ahiamalong Bogajan subdivision angkang aparman Land Owner Right Protection Committee tumpen anerlo por phai hini rachitin apor malom phirangke amai kang nipon Bangso phirangke amai long LORPC amai phu Lal Singh ingti pen kachepahem phu ponsi mayalong chunbang Ranjit Hansi SYC CCMI phu harlong bing ti kathar KSABDC amai phu Raju Ingleng kangburati mongotum chetongdun Phirangke amai long LORPC amai phu kaning jelam arju ponsinang Kilong kaduri alam si nili tum ini la maksud LORPC pene tum phirangke mai ini lo kasi pula bangke lasong lo longle tum si ini tum dolo si kami ini tum maksud along le atong si itu atong komen sa le longle ayam tu so ini tum cipina ini tum menano ini si tum longle apota atau komen sa ayo ini tum abe pute ini tum anak aku lapang dopi lo terus kilometer ini pute bukan lagi anak kami non 39 kami nasami lakukan kan foreign bank di sini tu aslo kasi itu langsung alam sama ini tu ini pakai ni pun itu langsung lo ini tu kita keluar bank ke kami dalal tu bank hala dongli patah kami orang tu ke tu panggung nam si anam isi langsung panggung nam si langsung patah nak itu komen ke nak tu coba langsung nak tu sini tu teknologi pada ni tu arjulong si ni dia alang itu kan tu gantung langsung itu LORPC ni alang itu kan gantung malah dan itu apa yang kami langsung saya dengan jiwono kali liputan ke itu nak LORPC akhir kan itu ni tu retarded sini tu nerji alang itu kan sodak saya si bini le unde ko sabi nidi tu langsung mesin teknologi bukan dengan itu langsung saya mau bagi tonan sendiri ko kami pacini ni Bokajan pen anantirang Karbi Anglong live Karbi Anglong Sports Association atum akemangpon klimso maratuma phanta anso se football ke pathuanat angsong ki rong ponje phanpura all Karbi Anglong Inter Sub Association under 15 Football Championship Surinira inkorek thom Dogmoka Higher Secondary pathua klamalong ki pangcheng pon Tidamtang chiti ni phai phorni Karbi Anglong Sports Association atum kachepatir piponsi all Karbi Anglong Inter Sub Association under 15 Football Championship Surinira inkorek thom Dogmuka kalong ki pangcheng pon Bangso ke pathu ke pangcheng pon amai long aluhia man pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Dongmukak Municipal Board Chairman Prahalad Timung Ward Commissioner Sarlongki Tiso Korkanthi BJP Mondal Committee amai phu Dolo Ingti Dongmukak Sports Association amai phu Bikram Terang Kongchunbang Komol Rong Pharatum Chitongdun Bangso tournament ki bipon ke kasa directive pen sinitum bipon lo laso osomar phan non ki thurmi awe tum hanta la football ke pathunat ke pachhungi pulaso isi ke matha pon pencil bangso a tournament ta ki bipon lo lasi football ke pathu pen ke penang an awar sai longdun thek ba longdun un pu bangke kaduk aweta chini horlo lasi laso ke matha pon pen ilitum un an bangke nilitum tame labangso osomara tumphan dak Dogmoka Sports Association under tumphan tame nilitum penang an osomar tumphan kangthur ponji phansi nilitum bor ipon lo Dongmukak pen Samsing ingti Karbi Anglong live
Hini Abirta ke lapan si kang ton paniklon. Kardom.